بله سوريا روشك آلوز هروها روشك نزل على الفدر باز دبم صالك بسر جوهرينا رژیم سوریه وجی در باز بویا روینا بشار سوریه و سوریه کنو لیدوی سوریه نو ده کریستیان خوچاوا هستکن جگری برپرسیر اخصنا شوری دموکرات بشیر سعدی جه قامشلو میوانی من دبم سلاف بوده جشنا کریسمس دست فکر دلته پیروز و برای سعدی يعني سوريا جروشة قالك آلوز در باست بام دوی پروسیا کریسمس ایده سالا نوده کریستیان چه هست پیدکن برای سعدی دست به که ایوار باش جبوته سپاس جبو و درفته ببونه ججنا حضرت مسیح ام پیروز بهایی الهمی خریستیان جیهان کن هر وحال تواهیا گل سوریه و عراق و دوره بگشتی به همی پیکاتین وانین اولی و دینی جبر اف ججنا همی کسیه حضرت مسیح ده اولا اسلام دجی بحثاویاتی کرن اف ججن یا همی پیکاتیانا خریستیان لسوریه او پیکاته که سرکنه جی سوریه جدمه که دریج ده لسوریه دمینن او پیکاته که رسنن هر وحال عراق جی به همان شوی حتی خریستیان حتی نها سالن دور دریج بدنه هدی کم بون جبر روشن جدا لدولة سوريا نها ويا بريجي صال 1918 1920 هجمارا خريستيانان لسوريا 25 صديبو لي هدي كم بون حتى 2011 كاربيجي 10 صدي معنى جبر شورشا سوريا جي وبويرن قد سوريا در باس بون دباز سالن بوري ده ريجيا نها جسي حتى چار جسادي بتنية اف يك جبر نبونا سقامگرية للسورية دو قناغا نها ده بتايبت قناغا شورشش بو قناغا نو برای سعدی گر ام بحثان نها بکن برای سعدی گر ام بحثان نها بکن نها تا بحث کر ام جی وی کش دیرو که ود زانن کو خریستیان بشه گرینگ یا دولتا سوریه نه پیکاته کی گرینگ لسوریه نه گلو دستلاتا نو یا سوریه وی راستی دپجرینه قبول دکه على كل حال المسيحيين وبقية خريستيان وهمي بيكاتين سوريا بهمي بيكاتيان لهفيا بشت هفيا كيبون بشتي كاتنا ريجيمك ب لسر اساس وكهوية وعدالة وديمقراطية وآزادية ل دراستي ده برواجي ويكيه بشتي هاتنا دستلاتا احمد شرع جو اجدستيا تحرير الشام هاتبو فكرة وان فكرة السلفي جهادية افيك همي بيكاتين سوريا شكر دستيا تحرير الشام جو دستلات قرتية جو يك رنجة نكاري هما رنجية سوريا بباريزة سوريا هتانها بلافكيريا دابشكيريا نابرا السويدا وباكور روجرات سوريا بله هروها كومكوجين قول برآفا سوريا وسويدا جيبون هروها ديرا مارلياس لشاميجي ها تقينك تيرورستي دا جيبو تدابيرن كو حكومتا نها سلطان نها ستاندن بتايبت ده بيك آنينا حكومت ده همي نونراتيا يك رنجي دكين بله ده حكومتنا هذا
کەسێکی خریستیان تێدیتن ئەو جی خاتو هەند قەباواتە د ئەنجومەنا گەل دەژی ژیازە پارێزگەهان بتەنێ دوو خریستیان کارین کورسیام دەست بخەن ئەف هەمی بابەت و بویەرên گۆ چێبوون بله گۆ بناو دکن تەکانە بوون نیشانە وەیەکێ بوو گۆ بوو جهێ مەترسیل جەم خریستیانان کەک بەشیر گرێدای وێ ئەس سووری و دخوازم پێکهاتەیان. جەنابێتە بپرسم گرێدای وەیەکێ دخوازم جەنابێتە بپرسم نەها دوهی me videoyek dît ew video niha li ser ekrana Kurdistan 24 jî diçe yanê êrişê pîrozbahiyên Krîsmesê hatin kirin. Dara Noelê hate şewitandin. Yani erkê destilata nû ya Sûriye çi ye ji bo ku xelkê Xristiyan, Kurd, Suryanî, ez ji te re bêjim Dürzî, Elewî xwe di nav ewleyî û aştiyê de hest bikin birêz Saedî. طيب على كل حال ما بعرف كان مقطوع الخط اذا كان السؤال حول الشعائر الدينيه التي يقوم بها دەربارێ گۆ ئەو کەس دەربارێ پیرۆزبایەن کریسمسێ ئازادیە دەربرینە لە سووریێ هەیە ji سەدên ساڵان دەش دەما دامەزراندنە دەوڵەتا سووری divê cejnê de jî الافراح والمسيرات خۆشی û پیرۆزباییên cejnê bi rê ve çûn الخاصه بالعيد التي تقوم بها yên taybet bi Kirîsmesê li tevahiya Sûriyê المؤسسات الاجتماعيه المسيحيه ولم يكن هناك tu bûyerên لم نشهد باي berçav yan jî em bêjin destdirêjî حجب لهذه nebûn li ser الاحتفالات ew pîrozbahî û ahengê guhatin li derxistin û ev jî xaleke baş e lê xiristiyan li Sûriyê الى مستقبل li pêşeroja xwe nerin got xewnên xwe cîbecî bikin li gorî تتقاطع مع حلم xewnên wan bin طموحات كافه السوريين got ev xewnê hemî Sûriyan e bi avakirina dewleteke sivîl elmanî dîmokratî دوله تتحقق dewletek got wekhevî û edalet û mafê welatîbûnê ji bo hemî kesan hebe بله بالحقوق القوميه هەروەها mafê hemî pêkhateyan bê parastin çi Aşûrî û Siryan û Kurd û Ermen اختار الهويه السوريه الجامعه got ev hemî nasnameya Sûriye diparêzin pêwîste Sûriyekin û bi parastî bi ji bo hemî Sûriyan ev xewna xristiyanan e بله ew xristiyanên kêm yên gomayî li Sûriye 70% من heftê ji sedî ji xristiyanên Sûriye hebûna xwe li Sûriye ji dest dan الا انهم لا زالوا lê ew hên li ser erdê mane û rijdin got bimînin û dixwazin Sûriye ava bikin li gel pêkhateyên din yê Sûriye herçende bercewendên yan siyasî cuda ne jî lê ew xebatê dikin ji bo Sûriyekin û got malek be بله ji bo hemî kesan كما قلنا المستوى mafê hemî pêkhateyan parastî be. كك بشير تبخوا لقامش لو دمينا هجمارك زيدا كريستيانين سوريا لروجافاي كردستان دمينا لباكور روجلاتي سوريا دمينا لقامش لو ل اشترى بيجم تربس بي لعمود يعني لأوايكي قشتي لروجافاي كردستان شي دمينا لكردستان هو شاوا حستكن لباكور روجلاتي سوريا او ما ترسي قالوا لي السروة حياة كرمك بريز بشي ساعتي لا الحقيقه يعني براستي في ڕەوش li Bakur û Rojhilatê Sûriye تاريخيا هناك ji dîrokê de علاقات ايجابيه peywendiyên baş navbera hemî pêkhateyên deverê heye ew li hiya parastiye azadiya pêkhateyan parastiye metirsî nînel cem pêkhateyan bi taybet xiristiyanan li Bakur û Rojhilatê Sûriye lê tirs ji nearamiya gol Sûriye bi giştî heye نشهد ان هناك هەروەها gefên Tirkî yên got em dibînin her demekê بله li ser Bakur û Rojhilatê Sûriye كله يخلق ev yek tirsekê ne bi tenê cem xristiyanan çêdike lê li cem hemî pêkhateyên شمال شرق Bakur û Rojhilatê Sûriye çêdike çi Ereb bin yan Kurd bin yan Êzîdî bin Ermen bin حاله عدم الاستقرار ev nearamiya siyasî ya got li Sûriye heye
تعثر نجیب جیکرنا ریکفتنی و وگوهستنا دستالات یا گمت خست به بله. جداهی نوا پیکاتین سوریه و نقشه سوریه ده بله. اف همی روشک آورته شد که و دهله سقم گیری نبه لی آزادین اولی لباکور و رجلات سوریه بردسته بله و ام به شوازکی باشتر لدورندنین سوریه به چالکیان خورد بن او لهیه که برچاف هیل ویده هر وها ام بشدارند دا صلات دجی ذره بریا خسر دل باکور و رجلات سوریه ام گلک بشدارند سپاس بله گلک سپاس بوده بریز بشیر سعدی هیوی دارن آشتی اولی آرامی لتوایی سوریه طایبه جی لباکور رجلاتی سوریه جیبی بس سپاس بود